Prvi mož Facebooka se je pred senatnim odborom zagovarjal skoraj 5 ur in moral v tem času odgovoriti na številna neprijetna vprašanja v zvezi z zlorabo osebnih podatkov uporabnikov družabnega omrežja. Do zlorabe je prišlo pred ameriškimi volitvami leta 2016, ko je podjetje Cambridge Analytica razvilo osebnostni kviz, s katerim so na Facebooku pobrali osebne podatke posameznikov, ki so kliknili na kviz. Hkrati pa tudi od prijateljev te osebe. Zuckerberg se je za škandal opravičil in krivdo zanj prevzel nase. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. Zuckerberg je obljubil, da bo Facebook poskrbel za izbris osebnih podatkov približno 87 milijonov uporabnikov, ki naj bi bili izbrani s spornim kvizom. A škoda je že storjena. Christopher Wylie, žvižgač, ki je prvi opozoril na škandal, namreč meni, da se je do podatkov o uporabnikih najbrž dokopala tudi Rusija. Could be stored in various parts of the world, including Russia, given the fact that the professor who was managing the data harvesting process was going back and forward between the UK and to Russia. O tem, da želijo Rusi izkoristiti platformo Facebook, je na zaslišanju govoril tudi Zuckerberg. Odzval pa se je tudi na očitke senatorja Dina Hellerja, da Facebook glede vohunjenja za državljani ni veliko boljši od vladnih služb. When organizations do surveillance, people don't have control over that. But on Facebook, everything that you share there, you have control over. You can say, I don't want this information to be there. You have full access to understand every piece of information that Facebook might know about you, and you can get rid of all of it. Zuckerberg se torej zagovarja, da Facebook uporabniku prepušča proste roke pri razkrivanju in varovanju svojih osebnih podatkov. Registracija uporabniškega računa je mogoča le ob strinjanju s pogoji uporabe, kjer je jasno določeno, katere podatke omrežje shranjuje in kako lahko do njih dostopajo tretje stranke. A pogoji uporabe so po mnenju republikanskega senatorja Johna Kennedyja namerno spisani tako, da jih povprečni Američan težko razume. The purpose of that user agreement is to cover Facebook's rear end. It's not to inform your users about their rights. Now, you know that, and I know that. I'm going to suggest to you that you go back home and rewrite it. And tell your $1,200 an hour lawyers, no disrespect, they're good. But tell them you want it written in English, in non-Swahili, so the average American can understand. Marka Zuckerberga sicer danes čaka še zaslišanje pred odborom predstavniškega doma za energijo in trgovino.